Meging sentro ng tattoo artistry at creative expression ng Heroes Hall kay dating San Fernando. Kay batyang geda pa ng Ligligan Classic Tattoo Convention ninyang May 24 bilang parte ni Pamagmasusi King Fiestang Fernandino 2026 King Event. Apiti punla, reng pilan kareng tattoo artist iba't King San Fernando at aliwa pang parte ni Pampanga kaya bereng tattoo enthusiast at supporters ning tattoo culture bang ipakit ing lalawak apa magkilala king tattoo bilang meto nga respetado at makabaldugang lupa na ning sining. Metong kareng bida king convention ning tattoo competition kareng kategoryang professional, rising stars o non-professional at new generation. Nung ka rin pe pakidareg partisipante ing karelang gelingan at creativity king pamangawang tattoo designs. Kawani king competition, mika educational discussions mo naman parikil king tattoo procedures, health considerations at ustong aftercare bang palawakan ning kebaluan ng publiko at isulong ing responsible tattooing. Ing aktibidad may ganyan posible king sa ing yayaliwang organizers king pamanimuna ning Skin Candy Tattoo Inks at Glide kay duwangan ning LGU at Fiestang Fernandino 2026 Executive Committee. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.